notice ha tabu kelejak notice ha singya bad ha selesai kelejak Manipurni apatimu beri khorang no saklaka kelaye lar hindi mani pal kelaye pantro teranggai rompre mani o mangpili baril emani logi no kelaye thangga notice te bad ha kuki beri khorang simi rompre jago akoya meti chula kuki beri kebu ya kabariya kuki te meti kenai dofani borok thansa kelaye bisi kolok tongmani musa jindal kerai phiaba asomsa ak kuthai tongmani bayar sabusani halo sandani halo taku busani halo takai thangka tabu bokhaw julimu mokolo mukti nok hok songajak mutai nok jija songajak nasima liya mukha maiti ti kuki or nasima liya or nasling mani buthani tabu burini busakno jobani yakmani sinamlagi saklaka khraye satok pito hanbina Manipurni Patimungno kelui tongka batha ama kengaja notice hastini gobang ma rinsinero Bangalore hai doli rogo thangi poi tongbayo Manipur hastini a selama singsa Patimungno tuino khorang se tongka notice hastini joto poi tongnai ringsingna rongni adongro Bangalore thansa khlaye Freedom Park buskango khorang tisa lakya Manipuro tongkusan kifli faiteng awhani nayo joto kuthum layi khorang se thanibo toijolnai engkha Tripura hasini no takok dinesh de burma Tripura Arunachal Nagaland Assam Manipur Meghalaya khobai notice haste kaiter haste uthalayi khorang tisalai mani khainedi filmang piliwo okay Kulungka tahu buku song Tripura ni tongne Tripura sa tongna ron jotona no kulungka jotona hambai tini orang pai malwa pai rok no tini cheng Northeast ni United Forum unde kaisa pura Northeast mili hui cheng tini orang gather pai leka Manipur ni incident होती है थोड़ा सा ना दिक्कत नहीं है continue तो चeng tini orang gather खाएगा Manipur ni incident होती है ऐसा Tripura सिमिग्या पूरा स्टेट पूरा नॉर्थ ईस्ट नीचे स्टेट तंगरा चुन जो तो ना गैदर खलाये तिनी यूनाइटेड फोरम सुनामुई मणिपुर जो इंसिडेंट नहीं तंगमनी अब उन्होंने तीन चुन गैदरिंग खलाने का पहले ना हम बाइनर ना फैमिली पागे हाँ खलाइनर हम दिखना तिसे वो फाइट तंगो नहीं तो ते वो कबांगा एक्सपेक्ट खलाई मनी चुन तिप्रासारक ते वो कबांगा फाइनल एक्सपेक्ट खलाई पनो के वो फाइलिया बा मुंगसांगिया जिसे फाइट का असल में पहले ना तंग तो खास रखा नहीं चुन और तो ते बाकी स्टेट रो कोई मिली हुई कैसे गैदरिंग खलाये पीस गैदरिंग खलाये Manipur ni je problem ngi tong mani nati chung nai bare haye at least something apna sung Salaiman like hamani pake balana hambai jotona hambai mario special thanks to Karnataka government for giving us this opportunity hopefully in future abo amtike tongna nangai tini si Manipur incident ngi tong khana Tripura ngi mano Arunachal ngi mano ba any states of northeast ngi mano abo haike chung one sugai je northeast ni leaders Bangalore je tongnai ra jotona mili lai kaisa thum lai na tini kaisa se United Forum ani sanam ka Northeast United ni so chungaw na continue khlai thana ni one subject so one sugai thane so continue khlai thana bai ke sung thansa tongeman pura Northeast mile bai ke thansa tongeman amu se naya nangai norono joto Twiprasarok bang koyo je Bangalore tongnai rangno jis me phana tongni Northeast jis loro me phana tongni joto na bhai bhai ni tongni joto na hat milke raho kebo bai kebo tawala de kokta bang lai ni केवल केवल ये सीता सुर लाइडी जो तो ना थांचा का तंग नहीं चाय तक लाइडी चुंग जो तो नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल चुंग कैसे इंडियन नहीं पूरे से नॉर्थ ईस्ट पायो बट चुंग जो तो ना है क्या मिली मात तंग लाइडी जो तो इंडियन नॉर्थ इंडियन तो साउथ इंडियन तो मैंने मिली मात हो गया तो असना वाले तो वैसे हम भाई हमारे बागे जो तो निपुण तो एग्जैक्टली पॉइंट क्लियर में अलग तापो कोई किलो नहीं मान पड़ा बच्चों ने हम भाई तो वैसा खुलम का पूरा खुलम का खाए खुलम का इतना है thanks bro I'm so thankful to Northeast United Forum for initiating this sort of program where we all come and proclaim peace for our own people. I'm so thankful, and I also would like to thank every one of you for coming from far and near, keeping aside all the works that you have, just to participate in this peace sit-in. Thank you so much. You know, we all have this in our mind that the problem
the conflict is between maida and the cookies, but it is actually not that. But the conflict is with all of us. It is not only the clashes between these two. Technically it is, but it affects every one of us because we are one. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. We shall all be free. We shall all be free. We shall all be free someday. We shall live in peace someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, dear in my heart, I do believe. इधर से तो आवाज ही नहीं आ रही है.